Nasiyana isibalo sesi-4. uSemi mdala kunoSipho nga-2 years, kodwa mdala nge-4 years kunoJim. Mawuhlanganisa iminyaka yabo bobathathu, i-adda up to 45 years. Mdala kangakanani uSipho na? uSipho, hhayi uSemi, hhayi uJim, uSipho. Right, asithi uJim uneminyaka ewu-X. Lokho kwenza uSemi ngoba una-4 years older than uJim, kusho ukuthi yena yiloya X kaJim plus u-4 years kuSemi. Right, okwenza-ke lokho ukuthi uSipho yena ngoba phela uSemi mdala nge-2 years kuphela kunoSipho. Kusho ukuthi-ke uSipho yena ile minyaka kaSemi eku-4 plus X angithi nangiyani. Sisuse u-2 years ukuze sithole iminyaka kaSipho. So u-2 years kule minyaka kaSemi sithole kaSipho. Sesingayishaya-ke i-equation yethu. Soyenza kanjena, soyi-adda yomthathu leya minyaka yenze loya 45 oshiwo lapha. Nangu komunye u-X, komunye 4 plus X, omunye 4 plus X minus 2, nangiya. Is equal to, mawuyi-adda yonke, 45. Ase-adde nama-like terms. X plus X plus X. Iy'namba u-4 plus 4 8. 8 minus 2 u-6. Konke lokho is equal to 45. No-6 somusa ngale kube u-minus 6. Sesine-equation ethi 3x is equal to 45 minus 6. Siqhubeke futhi simplify. U-3x 45 minus 6 u-39. Kusho 3x is equal to 39. Sesidivayida-ke ngo-3 ngapha nangapha. Thola ukuthi u-x u-13. uJim loyo una-13. Thina kodwa sibuze ngoSipho. Question la. Isibuze uSipho ukuthi unaminyaka ewungaki. Asibone-ke uSipho kuthiwe 4 plus X minus 2. Asifake u-4 nani? u-X u-13 simfake. Nalo minus 2 simfake. 4 plus 13 17. 17 minus 2 15. Okusho ukuthi-ke uSipho una-15 years. Uziphi isikhathi? Sibukisise kahle lesibalo.